jam gi ne ka wenya ando yelo wi do bere wi ni ma te mere wi yara me do ko do ide me UPC ro ya ka wa la ni ku wi yara mo ya me tu maro ide UPC ye ka wa ka wa ta la ni ku ini gina chela da wi ni da yom chunya medical la ni ku ra me UPC la ni la bere ko pa me Jimmy akena o minna o ko do ni UPC idu atera mega lodge onyo me uchung e rwa me president me goye ke president Museveni ke patu chera popat mundo chobo chunya e wuri ngeo wono unlangi ngeo an isha to amisa I've been very clear and pay ni UPC bit to politics na identity politics me na chani UPC to politics mega lodge ke Uganda me we liberate Uganda ko chian ke peke gino ti yepi mo ke ni duji do gina me awinyo ni chobo chunya la mi ta ko ka chi ni ani sha to amisa na jo me oni look mo ko ver ni mano 2026 UPC award do mecho menyu ti jo Uganda yo kita lojo te lokere policy abesho metelo jo iwara miero ando atia tera meno to chia kire langi du kire UPC du kire jo du abo paro kwena mere itimere ye kitere itimere kire wehe udugu kero metelo lwa iwara miero Uganda ame amo tama ngato ke kena me UPC bidu kendo whether jima kena whether ma me bidu chunga mako bendera me UPC me chunga president na Uganda ana chung kede na kwa chunga kede ana geno ngecha kere kwiri na kere nana kere kubere na kere joma Uganda abe Uganda do me campaign pingarno irwama malu kale bo Uganda na tie abikofu lewo nyanko na mangio wakcha abiko uchure arangole gimarek atike levana ya na ajome wis na labi po ya wadi for mamuke mena ni UPC uworu chung iwa me president me Uganda anato chia kele la midu kele Uganda mena ni UPC orien iwa me Uganda abo poko kitarije timere kele in jonge ni yinui iti ite party me UPC at faction na me Peter Walu bire na telo ame faction ni berwate kede faction na me Jimmy akena telo faction na me yini ya kwa bodji ni ene te duogi faction na Jimmy akani binu winyu ni ngo ka yini duogo side to me ko pateni ko pe faction europe ko panu ka tieti ni na macher yo lo penchik me UPC tiene cara me que no de lo obino ngwa pura ngwa pa ko rio me gamo tera me UPC dan pe UPC ta waru biri en wori ko anna ya wori ko kele joge mon ti on record Dr. Bosha wori ko kela utawa professor ka ko wori ko kela is now we can senate ana ya ti ado eto wori ko no tini yigge me UPC abe lo penchik me UPC tamo gere puro la gere jemme UPC ti ke de chik UPC lo penche me yiku jemme gi poker moro ke ngato no ata ina do anati lo ke tieni UPC awere yera gi me chake pinya ko na hamari do ina ma ya pinya wona hamari ana ko ni ana joining king jo kara chel me ni jemme no yekete wona ko ne na hamari kun lo ma chik me pat kage na me yin bini war kare kocha war pere kocha pe bin show ber kita me yidi meto kare abinu gengi made kare joining chi kare join du kalsha no ana bira lo check dan kwacha na ka chawani tini joma UPC nemi UPC do ya o making gina mon lo ne difference
Olob check. Olob nena UPC. Olob policy UPC joinye. Policy UPC apete me lo tieni. Tipi joduch. Abo. Ideology UPC tieni wano ti upel wak duchu. Abo poko level erwam. UPC ubero pati alwa. Pata me ti upe jo. Ti ka manu. Pe onate nyo danne. Ikom jomora me ti ujame pi du yegi kengi kiri jo etungi. Pe ori de manu. Munu inana bero inana ti yeni pura me dengi yo nga me ti amil timu gina me miyo bero bagina bero mege. Tim ka jom bero malwa ko betul. Kai kita mo gomo line lo mo ti weni kai gomo line wi re ko dum ngata wer ko wer no ti suwa kai gomo line gomo line kedi ti ni jo kalo line jo chuati jo ni UPC wor ko kare wek pat me UPC do gi no e kero gi bien objective a political party chela ti very clear objective me cho your political party is to capture state power. But it's not for being in parliament, being around Lao, being celebrated in Lao and in village. It's to capture state power. That's my objective. Objective typically UPC must capture state power. That's why I say I am I cannot do more UPC do 2026. Make capturing state power. Do you know? And I can't go into Ando elect one kid on not to do jingwa. We're capturing state power. That's me. Ngoka na may yini raw medo anyeni UPC faction na kaya na may raw me you give a take a car. Faction na UPC a better pay. Mono what I can assure everybody. Kenina mi ko ko bajo ko ni faction chen no better dagano. Faction na better pay UPC. Tieni UPC a better UPC a chiel. Itetera dana chiel. Amejo ayero alower ke the process me yera ngama ko bendera 2026 faction abiro pe do ginal value ana me de katieni a participating actively jake wang teacher na lo me president era anti leba mo gara ngi lokki Uganda kane aloko ko le lebi rob bitu me Uganda men ne jo jaka UPC candidate ma chu ngebe president in 2026 against NRM get a party okay. Yin the boss Secretary General. It a UPC faction no canasha. It will maybe not a G Karachel kere group a mechwa kana Kenny Yanye Binu kere jaw Canada. UPC members Constitution UPC paying opposition adano new dana chela member. Minimum and natural me UPC abiti kero members me UPC okay ne many kera UPC me dan yim year 2026 you are mobile members me UPC a chela kakana kino tiye agino ni obina to chinge kara chel many kera UPC wormano so jo UPC mi organ ngade jan o ja UPC gen ni jo UPC a no te kara chel many 2026 UPC a god agana lam kere muy sevini pati mere kere jo kene muru genna gino bet kere na bara anni ati le meti yu gina ronti yu mema walaisi UPC e Uganda do kere wilawo ene UPC worma danga mi de kwayo UPC members comme chako UPC nyingano wegbe dangina na lo yeta ke 2015 na chabani obero chako UPC nyengano UPC obero party jo ayo chaho pedana chel neno jo duju noro chingi te ko ne gino bero giwa that's why luni congress bero jo gore kara chelo mo tamgi pinero morni so anaka ko bini jo me congress noru chingu noru tambu noru nenu we congress ya won malo rien Uganda abo paro ngauti mo juati mere nari munu we kong beri kon do jo wera nyim
yaran gina dong nenu na tiye ber 2026 ni UPC wangi dong a chui platform e president ngata jo ayero ngata jo amoko ana chakatwa by the way ka okenyo kom teket ni UPC yero kom ni na wuchunge ber president a chakatwa kare dier beda tiko